Zdravo svima! I ovo je za LPS Dogs. Da. Ako ne znate ko je to je jedna youtuberka koja snima sa LPS-ima. Onda je htjela da traži neke videe, neka pitanja da postavim pa da mi snimimo za nju, ako je ne snimam sa LPS-ima. Ali nema veze, ja puno volim Dogs, pa zato zašto ne bi napravila. Ovako, prvo pitanje glasi: koliko me godina, mjeseci, kako god pratiš? Dok se preračunam. Aha, 6 mjeseci. Sljedeće pitanje, najdraži video na mome kanalu, najbolji, da, ja ovo na pamet. Baš sam zapamtila ta pitanja pa to. Najdraži video na mom kanalu, ne na mome, nikom nije već na njenom. Pa ovako, Cura na netu, Sviti ta serija, baš je super, jako volim. Čim izađe nova serija, nam i raspoložen dan. Sljedeće pitanje, najgori video na mom kanalu, ne na mom kanalu, razumijete, na njezinom. Nijedan video, ona je tako super, pa nema nijednog lošeg videa. I sljedeće pitanje, šta da snimam, ne šta da ja snimam, već šta ona snima. Ne znam. Idem da napravim pauzu pa ću onda da malo vidim šta bi mogla da snimam. Da, razmišljala sam i ništa nisam mogla. Da, jako izvini, ali prosto ništa nisam mogla da mi dođe na pamet. I da, to bi bilo to što se tiče od videa. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!